Well, especially from McAteer agus tá mé Oifigeach tSaoir lena hen seo sa Cultúrlann agus de gra just tuairm os de Turasóireachta díanam tuigeadtí fa cunne cóilcurma agus imeachtaí eile. Very much in gradam for cunne and tourist information of the year. Ó Tourism Ireland, couple of seachtain ó hin agus an back very much current gach duine an impantosaí. I will if it Turasóireachta agus an sin checking like mystery shopper amach agus an sin fansin mac cén duine far. So very much in the welcome centre Larna Cehrac. So very much in successful sin. Well, ní rós agam gro mystery shopper gist, just sé me se ní rós agam go dé an bhal gobar sé ach for me sin amach just rib for much in gradam go sé mystery shopper, so bhí sin just a ballach go bhí much in cuairtin halls de daine agus sé gro sé dat mai. Tá much in fan níos greithach teachtas ag an tSaoir agus spell an pobl agus scacad, so chuidmór níos mó tSaoir teachtanis. Cultúrlann already ar síl an tSaoir seo, Cultúrlann McAdam síl against the Cultúrlann to gacáil corma sa bhí agin Eolas agus Cultúrlann under pláistí agus drama stones in his pockets, comáile sin to fill an phobal ar síl agus tá clara McAdam ar Osaka.